Martes de controversia. Ta martes kakal kansalik tak opte kahualtike. De San Marcos capítulo 11, versículo 27. Chasutik tal ta Jerusalén, suktekalayak ta behel ta templo de Jesús, tal te principal sacerdote etik, te escribano etik, sokte mamaletik, Hichlas hoko beyik. Bante a wich hoja wa tel tas pasel ini. Machala yabata wa tel tas pasel te binyaka tas pasele la yutik. Las hak de Jesús. Hanhichi aibin ya hoko beyesh. Temeyakawal bonikai, Hanes Hitch, Yakalbiech bantikich oka teltas pasel te viña con das pasele. Las hak bete Jesuse. Te la yak hitch ha te Juan. Jabal yun chulchan o jabal yun winiketik. Halbonikai chite Jesuse. Talek ashel hach yalbes bahig te meyakaltik yun chulchan te meschiotik yameyal bin yun ishma bala chunik a yameyutotik. Yan te meyakaltik yun winiketik te meschiotik, pero la shiik te pueblo como spisilik chunejik te halwanek te tamelel te Juan. Hayun las hakik mahnakotik chik. Hanhichon Mawayakal beyesh banti kichoka teltas pasel te viña con tas pasele. Eschite Jesuse. Y llamas kuyik te yastalik tak opte Jesús. Eschite Jesús, hermanos y amigos. De Jesús. Ashtoyem despihil te kahualdike, maig machashuda tsalel tak opiun, si hasna ospisil te vintik ay tamante balumilal. Maig machashesta bespihil te kahualdike. Mabahus salbritak op. Maig machajus combel. Hanishicha de tiempo y hermanos y amigos. Te binchapa te kahualdike maig machashuyas com. Hay machayotas com te yatel te kahualdike pero maba shuyuns comel. Maig macha ayip, maig macha hay tantos pijilti y shuyas com te yatel te kahualdike. Como hayas pas mandars tukel te kahualtique, hermanos y amigos, hay una ikme te kahualtik, hay tiempo ini, maba jus salvelik takop. Como ma huyunik, kanflik takop tamanti San Marcos 12, versículo 13. Patil, las tikuniktal das tohol Jesús chaustul fariseo etik. Sokwinik etik yun Herodes. Skwenta yun yasta beyik smul ate binyayale. Las ley talel te machais pihil
Te fariseo etike ha te preparado os no pohita lectes ob Dios te fariseo etike. Sok te herodiano etik. Te herodianos ha un partido yun te Herodes te ha suginik te Herodes. Scuenta yun yas tabi smul a te kahwaldike yun hichi ashuyas sakik yas milik ta cruz. Hich kot yalbe yik. Maestro, Shik Oel. Como Hitchme te machayaba trampa, hermanos y amigos. Te machasala da cope lek mi yash copo gilel. Te machasala da cope lek yash yalbahat mero leka cobla giles lot me tramposo. Hitchko dialbe yik, maestro. Yahana ko dikte smele lil bin yakawal. Sok te maig machayash yak ashia ba sok. Yun maba yakawil bes talel te ans winiketike smele lil sha yakawak ta nopel te beyun Dios shihache. El mero yasna yalel. Mero lecta albe yelts koblatika waltike pero sale el me hermanos y amigos. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Dios. Jame shawak sumukuline wota nikate te kahwaldike. Bin shlok abuna te lekak oblaltas tohol te answiniketike. Hay veces te answinike hanas lekak obla yun yaskana yaba trampa yaskana yusinat ile wil te chomba gele. Te chomba gele mana inimero lek yamestuna un. Pero slot. Te miyas hashulante caballo yunyashmote ya. Te caballo para que shuta mota kahta bel te caballo para que shuash mota caballo tiene que hashulan primero. Pero más shu tat sales tu que el te kahwaltike. Jokobo te kahwaltike. Stohil bal tatoh beyel patanil te César o mauk. Hate César un emperador romano. Ha ahwalil aita Roma ada yora el Jesús de César. Lekbal de yakabetik patanil impuestos a ojos de César. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Yabalkabetik o mauk shik. Yunkas salitak opteka hualtike. Pero te Jesús asna de chebiotanik. Hichle albe. Bin yun yakatsaonik. Ichbon tal kil sep denarios chi. La ich tal hich hokobotik yun. Machas lok omba ini so machas bihil te tetzibabile te Jesús. Yun César chik ta auta ans winigetike. Yun César chik. Las hak de Jesús. Abiyek César te bin yun César. Sok abiyek Dios. Te bintik yun Dios chi. Cham yota nik yun. Te spihil te maestro. Te kahwaldike kashbay spihil stukel te Dios maik machashuyas tzal stukel te Dios La yalgilas para separarte iglesias o de estado. Lekbal de políticas o como un winik. Lek, bajante ya. Te maik un pastor de político. Hagas paz decidir. Bajanta política o gilanta pastor. Pero mashakap. Había César te viñó un César.
Había Dios de un Dios. Sobre chep lumaltik, hermanos y amigos. Chep mete lumaltike. De juego tique ayotik taba de México, mexicano otik. Pero más lumaltik de México, Mexicano otik mientras escucho lotik. Pero de me voy a jugar el tique más mexicano onish. Como manish lumaluca de México, Vuelta hasta lontama de México. Las ticonon de cajuelita de México y un hatach pas ini. Y un hay delta antes lumal de México el la yik on tal de cajuelita que es tiempo il nash. Pero más lumaldik de México, Ayan lumaltik. Hade lumaltik sbatel kinals tu que él. Tachulchan. Aychep, patria. Nuestra patria mexicana. Y nuestra patria celestial. Tejlumaltik México. Y Tejlumaltik Chulchan. Mames chaita wotante alumale, hermanos. Na mete alumal México hanashme es tiempo il nashme. Y patilya meshbotik tamde lumaltik sbahtel kinal. Tachulchan. Temejana shawotan bahem tamante lumaltik México. Ich aita wotante alumal tachulchan mame hicha paz. Le bakashuka waga impuesto yak. Tojamete a patanyuna kinal. Yuna na, tojamete impuesto yunda carro, tojamete luce, teja, de mayata pueblo. Pero na mete más lumaltikuk ini. Te lumaltike hach ulchans bahtelik inas tukel. Hamesha waka wot ante ya. Hayung astalitak opte kahwaltike. Ta versículo 18, ta San Marcos 12:18. Taltas todo el Jesús saduceo etik. Te mamas unik te ay chakushahel. Hichlas hoko beyik te saduceo etik. Hajun tipo de maestro etik te preparado ayik. Las hoko beyik te Jesús maestro. Las iba botik te Gilel te Moisés. Te maima cham sbankil. Te me kushul Gilel te yinam. Te me mayuk yal nich ansok. Hayayik yinamin te yitzin cuenta yun ay sumbal yashkot ates bankile. Ay huktul winiketik te huns mestatik. Te bankilal las ta yinam. Mayuk yal nich an a cham. Hayun te chevale la yik bete yinam. Hanish hich mayuk yal nich an a cham. Hitnish te yoshevale. Tas huktululik mayuk yal nich anik hil. Pati cham te anse. Tayora il chakushel. Tayora il chakushahel. Mach ayinam yashkote anse. Como tas huktulil la yik yinamik shchik. Las hag de Jesús. Howi yemesh. Están equivocados. Como mashanaik te bins iba bildas jun Dios, sok mashanaik binutil ay te yuel Dios. Es que, hermanos, las leyes un problema.
Las ley con historia para que salik tak op ate kahwalti que buen salbil unite sabil yun de malash opohe como yas ley forma vino de salik te kahwalti que giras pas un maestro la yalbet alumno de que hay un avión cheps motor si te pregunta hay un avión cheps motor te avión te metas tulan haal y ax motor de avión es bien capaz le te machasti avión te estudiante y tú te yan motores si alek aishi ashan te metalyan haal tulan haal y check ax te yan motores bien capaz sí y tú te yan motores pues si mayu hanas chep te motores pero te jate banca ta yanto vaya haal shisk oblal una historia te las vas a inventar las lete te fariseo etique te saduceo etik yuhich kan salitak op ate kahwaltike la yalte kahwaltike como te kalal yascha kushach te mach atik chamenik mashnupunik sogmabash bahik ta ich el Hichiash kotik te binut il te chulava te tik te ayik te chulchan. Pero te binut il aisk oblal te yascha kushahik te macha tik chamenik. Mabal ayuka wilo hik tas hun Moisés te kalak oponot yun Dios ta pech ish te hich halbot yun. Jon Dios on yun Abraham. Dios son yun Isaac. So Dios son yun Jacob te chie. Te Dios ma hauk Dios yun machatik chamenik. Ha Dios yun machatik kushaktik. Ha yun bayel hovi yemesh ta kop shisk oblalik. Ma bajus salvelik te maestro tike. Como hay spihils tu kelte kahwaltike ma bajus salvelik ta kop ma bajus pasbelik slolo belik ta kop te kahwaltike. Hay un hermanos y amigos. Bayel bin hok obote kahwaltike. Pero yo más naujik. Te kahwaltike has hay das caos pisil te pijilile. Mayu ni un científico te yashuya salve ya stabe pijil te kahwaltike. Y ya calva tawa ahí te kahwaltike ya snaba taba. Sna ohte historia un te kahwaltike. Te bin mukul tawo tan sna ohtukal te kahwaltike te ay bin apaso. Y may machaya sna kawal. Pero sna ohtukel te kahwaltike. Omnisciencia de Dios. Más allá de la ciencia. Sna ostukal te kahwaltik te bin ay tawotan hay kahalini. Aunque may machakawal beta amelo hawotan, pero Dios na ohta amelo hawotane. Aunque ya sé hingilta site, pero Dios na ohte mabahich ay. Dios na ohte ay bin kushkawai. La yat ile kahwaltik te aspihil te sna ospisil. Y hobi yemotik te hootike. Sna ostukel te kahwaltike. Hayun. Halbe ya te kahwaltik te binaita wotan. Halbe ya te binaita pensar. Como spisil yilostu te kahwaltike. Spisil sna oh. Maig machashuta. Stabeis pihils tukel te kahwaltike. Ni haute herodiano. Ni haute fariseo. Ni haute saduceo.
ni haute escriba, ni haute científico, ni haute primera espigil, ya estaba espigil tu galtica gualtique. Como te cagualtique as na hospital 20 aite, chapa no te vale muy lale, bitis chapa botik te va que tal tique, sna botik te binaita kotantique, calamatos copojotik, Dios na ugish as tu que la te viñacaltique, mato vascanos bética, la ya botikisha, bayel te binaya bune, mabalak ambete diose, pero la llavat tukel, aunque mabalak ambe, pero la llavat como yasnati estuna bune, usha tayotan de cajueltique. Yanto vuelta no descob Dios, mali llamete mensaje yunte día miércoles. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.